kebaos mulane kuripan nika dan mewit saking kruna mula jadi mula kelahiran manusia ke merjepado niki sepatutnya margiang pewacakan. Om Swastiastu, ngeninin indek aksara Bali dalam masyarakat Bali. Niki aksara Bali kepalih dados tigang soroh niki manut ring Bapak Simpen AB saking bukun ragane. Aksara Bali nika kekepah dados tigang soroh. Wenten aksara Hore Astra, wenten aksara Swalalita, wenten aksara Modre. Nah, aksara Swalalita nika punika aksara wianjana sane wenten lokutus nika ana caraka gata manga basawala pada jayanya. Nah niki. Nah sampun kinten kesarengin antuk pengangge aksara punika. Mangkin wenten aksara Swalalita kinten. Aksara Swalalita punika akeh nyane petang dasa pitu. Wenten vokal 14, konsonan wenten 3 dasa 3. Nah yening manut ring Profesor Bagus ngowohin malih wenten aksara suci. Aksara suci punika wenten ekaksara, dwiaksara, diaksara, catur aksara, pancaksara, dasaksara kadiasa punika. Aksara Bali kebaos mulaning kuripan nika dan mewit saking kruna mula jadi mula asal usul dan kinten jadi mula sumber kinten. Nah niki aksara mulaning kuripan yening selehang ring daging lontar, ring Aji Saraswati kinten ring Angkus Prano kinten. Kinten malih akeh lontar-lontar sane maosan ing aksara Bali punika kadosne aksara Bali punika maka sumber keuripan parejanane kadiasa punika. Kadosnya aksara punika wenten ring tubuh manusia nika kinten. Wenten misalnya umpamine puniki wenten yen ana caraka kinten nggih. Nya di mana? Nya nika wenten ring ubun-ubun kinten nggih. No-nya ring alis kinten. C-nya ring mata kinten nggih ring penyingatan kinten. Nah niki sane menghidupkan manusia. Manusia bisa hidup oleh aksara. Jadi ada dalam seluruh anggota tubuh manusia itu ada aksara kinten. Wenten malih pengringkas aksara, wenten dasaksara kadiasa punika sami punika wenten ring tubuh manusia. Inilah yang menghidupkan manusia. Manusia bisa bernafas oleh aksara, ini keyakinan masyarakat Bali ya. Meninin indek aksara Bali yang ada dalam tubuh manusia sudah itu sampun kinten iraga patut ngewentenan penglukatan, potonan, moton kinten nggih. Niki berkaitan dengan hari kelahiran sampun kinten ketika kita nggih raga pacang melakukan upacara potonan. Kalau mulai dari anak-anak baru lahir puniki untuk potonan pertama, nah pastika puniki melakukan bagaimana caranya sepunapi carane mangna uning kelahiran ini ke napi punika dewane aksarane napi sampun kinten kayune napi kinten niki dilakukan dengan pewacakan kinten. Jadi melakukan pergi ke rumah jero mangku kinten saling ngemargiang pewacakan puniki. Niki dalam sejroning ngemargiang pewacakan puniki jero mangku punika pasika sampun medwe lontar. Nah irika munguh napi kelahirane kinten kayune napi dadosne upacara sane
kemargian napi kinten. Nah niki mapikatan pisan ring aksara punika kinten. Sekadi wau aksarane napi dewane napi dadosne jroning margiang upacara puniki poton puniki patut margiang pewacakan kebiasa punika. Indik perilaku di manusia lekan ring merjo pada puniki niko sedagingane kewantan yening niko nenten ketaurin pasti ke sampun berpengaruh ring kehidupanipun ring merjo pada puniki. Kelahiran di manusia ke merjo pada niki sepatutnya margiang pewacakan. Yening nenten kemargiang pewacakan niko pasti ke sampun ring margiang swadharma ring merjo pada puniki makeh manggihin kapiyambangipun. Yening teknik jagi margiang pewacakan niko pertama nah kene indik lekadanipun pinirin darah wuku niko nak sepunapi napi wukune ping kalih sabtu warane napi kaping 3 pancoran napi saning nglusur wacakan niko ke pidabdabin pinirin ipun sungkan dungun. Yen niki indik hasil jagi pacang sampun wacakan puniki pasti ke sampun pertama ring sajrone ngemargiang swadharma ring merjo pada puniki pas ke ampun pasti ke rahayu kaping kalih indik pumargi manusia ring merjo pada niki ring serare niko nenten keni kapiyambang malih sampai punika nenten keni sakit tawi sungkan tuaning ending sampun margiang pewacan niko utang niko sepun kebayar kataur katur ring leluhuripun sane mlingering sangat kemulan pas kuno sampun taro yang guru ring sangat kemulan pas kuno sampun ngicarin sinar utawi segar rahayu.